Welcome to the leading site news. Socheng Mandal Committee Asaihem along BJP Socheng Mandal Sangathan Parv 2024 ajaimek kedeng po. Pinini pai clear ni West Karbi along BJP Socheng Mandal Sangathan Parv ningkan ke thompen ipong arpuga chelara side deng ponsi puthot BJP Socheng Mandal Committee atum chingbai sarpen kachadon pensi Lahore Kro Aphansi Socheng Mandal Committee Angkang Aphan Kelang Gachari Jiaphan Socheng Mandal President Arpu Pekponlo Aluhiaman Pen Kachatong Dun Socheng Constituency MAC Head Singrong Parlapen West Karbi Anglong District President Radip Ronghang Mandal Officer Atum Lapet Socheng Arat Ongdung Atum Chatong Dun Si Mesen Insam Jin Pen Mai Pichun Ponlong Lo Hamren Pen Chandra Singh Ronghang Report The Leading Site News. Labangke Bharatiya Janata Party Ningkan Trok Aparman Sangathan Parv pulo lasia Ningkan Trok APP Organization Election dudu sera pining bang kera so organization election pu bang kalilo Sangathan Parv dage consensus system pen bangsi President Kangwai Mondol President Kangwai lasi dak nitum West Karbi Anglong angkang arlo sirkepan amondol dolo ini dak kijutsi lo laso kijutsi amondol Socheng Mandal dak setami ini dak consensus system pen bangsi dage Mandal President Lahore Singh Kro Phan ingwai ponlo lasila bangke Bharatiya Janata Party non 2024 pen mo 27 ningkan ke thoma farman lo lasila ningkan ke thoma farman koson si party pangtang ponaima boot committee se tame seng pon lo laso pinon Mandal committee lo laso pinon 16 pen 30 December an bangke district committee dopo laso pi state committee central committee lason si committee seng tang elo bulo tangte party ke claim ke dam a system mukha bangke circular mukha bangke puthot central state pen siaku district lang wang tupo Pini jasa mepet lagi ni tum Bharatiya Janata Party mane ke damtang MP election jo det pena bangani tum both level tame both committee ka pangtang thuya phan claim pon lo both level tang det pen pini bangai tum dak mondol long lo mondol long puthot ningkan ke thoma phan tum president akimi mane dak chingbai sar pen tum Lahore Singh Kro Phan sidak ingbai pon lo lapen dak kaduk ave bang fligara trok puthot mondol dak Socheng dang ke pelang chari phan tum RD dojot leader dak ingwai pon lo labang somel lo tum district pen ning chetana tum president tameng jetom lo sonda thak dak mondol returning officer lapen district returning officer ataman adulo lapen ingthir et pen nitum claim pon lo lapen puthot Socheng dang an so se Bharatiya Janata Party nitum dak kapang tang pon thi pan claim pon pon lapen dak opposition do an pan nitum angkur aphelong khailang aje phan nitum chise pon Kursing dimung malo lagi dhadharon voter choke leader butakali ini alang li phantang tak reply aron abe lapen alang li general voter chot senior leader butali alang elected butakali barim pinnya board chairman butali voter alang li lagi ningi tabo kado social media long kai masih celadon boy lasi amen alang li phangge bang kado vitum ko pune hoge irta ho riho bone pinisi irong lo lasi la alang li kado be kan ningi lam da lagi angkur aphelong abe lam bote ili tum alang li panchu din nang ne alang li mane kamatha ja kong velang leadership quality ave pose alang li kan ye tap lo rada pan kapamang ji alam chalo la bange sini lagi pothai ve ningi na pom ini bange Bharatiya Janata Party Socheng Mandal Sangathan Parv pulo ningkan ke thom ben batai si mane slight modification mane arpu kachelar pro la so apu thaklam aprangsi Dr. Tuliram Ronghang CM sir apen tuma Socheng MC rong parsar pen chenglok district president akhai phan same churulo ke damtang ningkan ke thom apor nil tum Socheng Mandal kasolai ya phan aja kong nang pilo thot akumiti akimi aja kong kachapang tang thuya phan Bharatiya Janata Party ke bangji election por hutame municipal board election le punoi MLA election le punoi MEC election le punoi an so se ja kong chupang tang thuya phan Socheng angkang si